te whamarua tu Palemene. Ona tulang whale tonu tula i mai tātou so te inga. Mo le whasalau tu sao o le whono i lungo le Facebook. O lo solonga le lei whasalau se i vanga nai le leo. E leo mwhai na maua mai e nei o tātou tangata. Ai mo le sifio foi o le to tele nei o tātou tangata o le Facebook o lo mai moa whaangolongo mai e whono. E foi le nau ta inga ia maua pēr tangata lau tele uma. Le awa noe whaafongai tonu whai o le tunu. E ala i whilafulafo inga mwhai unga i taunu i el tātou mauta. Wala fu whasalau ngal Facebook wa aia ia tūla puntu mau. Stasi o ala o whasalau ngai whasalau o le whono o le Palemene. O leo o toi whaaleleia. Ia momori atu ai whaaftai man whaamalo i lo o tau on sa. E whaatati ese tatu tau manga wa mai a saunanga sus whono mo le pata i tupa i lunga. O le alafu atu ai le avnon ne te whono o komiti o vaianga o atina SS e te tarifu i tau i mtau tala ngā tatu mauta on so oile mo le tarifu i tau o le fionga le minsta. Tu le meno fionga te te whono. Ei, malia rau fionga te te whono. Sei, tu le mai sui o whaleata numero tau? Ia, haftai lau lau fionga. Ia le fina ngaro lau fionga e tutas. A paulea o le sain manatu e o na mate li whono le Fonotaga le tano ina ili. Ia le pipoti lea. Nana i mela iti a e a whai ua le isa wano ia e lea whaina. Mal whala lau. Ia. O le mai tau atu ua se atu le sa ili te te whono. Ia, e fo le manatu se situ ia ono le fo ua whatu maile le mana onga fo le sui mamanu. Ia, o le atu le vano, lau fionga sui mamanu. Ia, ona totu rola te te whono. Haftai lau fionga. Whaskalai wha mole mole. Mali e sui mamanu te? Whaftai, ale ua whailau whai unga le a Pate tupa ilunga. whaau tātou Fonotaga. Ia na o lea e maa ua sa e sau noa e leo moa le leo. Pe mawhai na toe wha leo atu le. La unga nei tu malo, ia maua le leo. I keu maka mai ngā waka, ia wha pia ai ngu le. Sui o le ku malo, se wha fonga mai si o mako i ku malo le. La unga le. Wha leo a, ma le ngang wha loalo. Ia, sa o sui. Ia, e ua te pole, ua umana wha mau, umana u sau noanga. E toe wha salalau o tulawa i se teimi. Ia, ona e lefo e fo tatu toe fo i tua tatu ngā luanga. Ia, o le wha mau e wha penau i ngā tatu whono. E wha mau uma. Ia, au tu mul wha loalo. Whaftai pia ua maua le leo, wha mul mole, sunga whai lau kusi. Ia, whaftai. Ia, tule mai le sui o whalata numato. Mo le whaftai tere lau fionga mo le avanoa. Tai lava le tue mai o le avanoa. La wha pupu fo. Awa lea lau fionga. Le mo silfia e le atu nuu, ma misi la atu ala le atu nuu i fafu. Te mire sa wei New Zealand ia anuali. Sa au whanononga mea tu ipi. I te uwha pēr e ola i New Zealand, ma tele o tunu o lalulangi. E e ni mea ka o le Sino app. Ke alu ia i runga. Ma download leo le tako tu ipi. E olo lai so se mea lalulangi. E na ole wha alia tu lau fionga e. E te uto e pēr lumana. E o tako tu ipi. O ola i lalulangi atoa. Ma le wha lalulangi. Ma whaftai mo le avanoa. Ole. Nai vaanga ia. O fionga li poti whaftai ale kai te whono ma le komiti i le poti tuina mai. Ai toi fia whafsili ia nei vaianga i whamol mole o ne mātau. Toi tia 2 miliona ta la tupe lena toi le whangaina. Tau sanga i e lua. Tal tonu lesa i le COVID-19. Ia ala uwa ai o tele le tupe na toi. Pe e se a le tūlanga o na mafu ai le tele le tupe o le whangaina. Ona o mai lea i le Green Climate Fund, le ta ua, o vai taimi lea sa whaatano ina, le tātou ala vai tele hoi lea i alawa, e whasili atu lau fionga te whonu. Ia, pen toi siringia po lea tūlanga o iei lea hati na tele le tātou malo, i lona toi whaawa wina. Ona, pia whaile sa manatu le melea ni sa no le whautuanga le komiti, i tū whaatasia, ile siawa noa whapea toi tanga ele malo il tu ina mai le Renewable Energy Division il lalo o le EPC au fionga o se manlauti o le onta pena le malo taluai
talitono le finagalo foʻi lea le malo iai nei na ia faatupulaʻia le faaogāina o renewable energy sia le o meai e mo le faaogāina e le tise sa e taʻi ani o le mea le matau o le tele o maususuʻega ma le tele o tagata ua mai le mea lea o lea lautu fiafisili po ai tonu lae o i e mai le faatanaga e fai ai o lea a tatou te mamalama i mea o le suavai ma le lā ma le savili o mea tāua ia ma ua tatou ua proven ua lea ua tatou o uma ona faisusuʻega ma mautinoa e te lē le aogā ma e tele foʻi Samoa a o isi la mea ia lea tatou te vavaai atu neʻi ai o lea e tele na mai maalu mau o le tupe ma le taimi ae uma e le mafai e le isi sustainability e le mafai na faaauau ai pea o le mea la lea e te fesiligia ai le tulaga lea pe a fai foi la tu mai le a le tau te loa o me tau policy e me tau faaton taiala faaton tonu le lalo tanga lengo sisi manga ai o le tulaga le o tau va ai o le van fina mai stanga te le me le pa o foi le se tulo pa ta vale o isi mo me le va o foi le to o isi ale na fai ele este stausi le me o le biomass pa nga ila au foi ela tnele se singa le komite tupe o le to fa o ale mai li poti e te lele nga ile este tausi apo ala mafuanga o mene o le polenga le iai o le vai o ila tau malea ai metotia po ai ki fo e a ole vanga le susu e a watuelai o le EPC le lobe va feona le sota inga le a foi la malanga i fafo lo taltonunga e tele na o le menari ai le o le EPC ia na ona i vaenga ia se i tanga i lau fionga ele leile tuna inga le nei man tuo fo ia a wai lua me ona tu ia po lalo le EPC po lalo le MWTI i mea ka regulation ia wala tole pie va ia le meole o le vai ma isi tulanga fa pena o le si vaenga le lau fionga le minsta sa ia il finangalo le malo taluai ina ia fatuina se tanga luenga le o climate change si se manga ona o pe ua lau tele nga luenga fe ngai male menari o le o ye ta tona o division fo le climate change ila lo tanga luenga o tal tonu fo o le tele o malanga ile tanga luenga le fingal mista o menari po le valu super senior o me ka climate si o le tau pe o le ala le lesa tanga ia le malo taluai si tulanga fa pea po fewa wa nga ia po la fo ise finangalo le o le malo ia nele ile tulanga o le ono tula fono o le lipoti le mai e male tula fono fo le o pesticides o tasi le tanga luenga le va tula fono lo fa fo e la tanga luenga o le vai aso te neilen tato va ia le tulanga le o le vai la ufanga vaula el paraquat o le ua mai fa maninga te le ila fianga o le sua vai o le vai o le ea i le vai la aula mai tele ne tu o le to fa ngai nai o le la fia maua o no la ufionga man tanga luenga le tonu lalo ia vai la auia ia po le ase fina ngalo ia le tom tanga luenga i le vai la au pele i ono fa ia se ban wa le wa fa sai fiti lua filos fululen tau fi fiti le vai la aula o la ia options o la ia vai la au alternatives and fa ia fa ngaina ai e nga fo i fiutanga ai male mistao fa to anga man la to fu tanga luenga pe o la to le au mai a fai o le o ia fa mau e a fio si o manga ile vai la aula ia te tau ona fa ia fina ngalo o la fionga man tanga luenga ia na nei vaenga ia no fonga fono ia tele manatu a talton o lava ia mo nei taimi fa tele lava mo lava no aftai ia malo fa aftai sa no ia tu mai le fonga te telefono tel foi tau ni sum tau salanga se man
Ia, maria lau whionga te telefono, se tula mero Le whionga. fili atu a umaloa le sauna al te telefono e le te moni si avanoa. Ia, o le whingalo nā lau whionga, ma le whionga le pāmia tātul no. Le la e fia whaiesi na manatua. Ai le i... Ia. Ia, maria lau whionga te telefono, se tuatu le wanoa le, te tai le tua ngai, ana, tali mai lo lea. Whionga le vong talai. O te whamalo le komiti malato le poti. Alo o tiltilo atu le poti le nei. E 5 tausanga lea e tuai mai ai. Na saini le poti ne ia Januari. O le luafe lo futasi. O le nganga o le poti nei. Ia vave o no mai tono le mauta. E vave I loa po a lu tau. O le avele le komiti. E vave au mai tono le mauta. E vave fufo e le malolo tu. Ia ni whale tono. O le aunga atoa na tau o le poti nei. Ai alima tau sanga whatoa mese li peku o lea o ngā akoa. E le poti. Mo le malo o lo tu. Ai mese ia le tātou mota nei. E whaavai ai le tūlanga. O le anga I luma po le solo tua o le tātou malo. E lela lea e tau te le ai e ia te utou o komiti. O le whaavave tō ngā luenga. Ma o mai le ia li poti nei e sala o pule ai le Palemene. O le tausanga ea whiwise lau o le fitu. Ano o manatua ai le Fonotaga na whanga solo. O mai lo le whai unga. E ono sfulu li poti. O le ala atango fia loa e le Palemene. Te mina e le vein komiti. Ai pingi maka ai kongo le moka. Na ona tua ea le Palemene whatu le lafo. Le ono sfulu li poti e le itala noina. Whatu le lafo e talia. Kalia le o li poti. E o noma se si e malmalama I li poti ia. Mai le aso le nā. O le koe whamaongi fo ia mtanga luenga la kou. E kusisao li poki wala kei loa. O a mea tusia. Nga mai apasi le malmalama. O le taua le nā. O ngā luenga o tō komiti. O muka lewa ke lea 5 kausanga. Le whakao mai le li poki nge. Ale kou komiti. Muka kou whaianga ke lea. Le whionga le whomtalai. Te tilo tu li poti lea. Luave suluiva ma le luave luas fulu. O le maa ngai ai o lau saingi leo ki saingi. Stempupu a lea. E na ua se fia mei. O na utau vele o le mtanga luanga. A le meo te fia ai. O ke aloa kongo le aia se meo whale tono. A la ele leia meo. Sa o fia su ea. Ia mori mauia sa ave. O whatau e le malol nelo no wingo whatau e fia mei. Ia whanua whalanga nu. I saina. E lei ma se mea whapenana tupu. A o li potina sa ave whafo. Le lau ke fia ai. E le aia se me whapena o mai li potina ne. Mai o ke karo sia. Ia I la tō o whaia pēr ia pepero. O wange koe whaia kala whapena. E le aia ma se me whapena. Ma o fia whoki. E no o tula ia tu le minsta o ia nei. Mai a tō e wha mauina le maulea. E le aia se me whapena na tupu. O le whatau, e le malo saina, o ni whanua whaaleanga no. O le mena lena umla o te tulai atuai,
E o foi la e le tulanga o le tapena ina o tātou fuafuanga mamau. E sa tā ua ele launga a le pata tupa e lunga. Le tulanga tāua tele o le tau mwhai e whata oto a tātou te iala. E mwhai ai o na whatau ia le kasa kaponi. Leo wa o tilo kaulengi mea whapenga koe kupu. Ia tunu I whafo. Al tau al mel nei. Na o le fo inta whai ai leisi fo I tua inga matu ia. Na moisa kupekele ai le lopo fele mea uanga loma iai. E a kinga el mele. Ia le foi la o tali le minista o ia nei. Ele ai angi mea whapenga ua kupu. Au te mana ai wha mamaya mea. A tatuanga I luma. Lau whionga whangfutalai. Wha mātou wha māloa tūru kōko miki. Ai wangi koe koe I kauri poki. Ia malua whono. Lo, waftai, ia, malo sa noa. Ia, whautuanga lava matiba inga mole ngai luma o tātou ngā ruanga. Ia, malo waftai mole. So soani man whautuanga. Tula mero whionga te telefon. Ia, mole le ngā whaftai. Nau o whionga le whangfutalai. O le tau veo le tātou Fonotaga. Wha fwoi ni whawhetau leo tūlanga tau whisota ingo le nei aso. Ia, e lava me tutupu le ala ma le tātou sāwalinga. Ia whawhetai fwoi le tapo inga Samoa. Lava wapale. A wāri whaanga solonga le Fonotaga lau Palemene. O e mamoli le ngā whawhetai whailo leo ma whonga tau mo le muli o le mātou komiti. O le komiti o whāti nae ma ngā ruanga si ese tātou mālo. I le mātou komiti lau whionga suite tai whono ma le komiti mamalu. Ia mālo le tawa mea ino le tātou komiti mai le nā tau sanga. E o mai nei tau sanga. I ono le ilo ilo ina o le poti whai tau sanga. A mta ngā ruanga o whito I tonu ma tātou komiti. Ia e tapo e mai la tau whaisi tātou tātou. Tusa ma tāu puna la ngā. Lau o whionga le whangawhitalai. I le saunoanga le sui mamalu ma le tu mai ale pata I tu pai lunga. E o le tele ao lana saunoanga mātango fie I le taimi wasola, I le masino iuni ma le neitai ao. Ia o le saunoanga whauwhautua. Ia ma le langolango ino o le lipoti. Ia e mesi o talia le malo. Whaaftei lau o whionga le sui mamalu. Ia mai ai tau fo I mamaua. Te le fo I sousi le fie le tūlang. Ia whaaftei fo I le lalongonongo mai. Ai o le tūlanga pe ona matua I le whautuanga le komiti I le vaenga mua mua. E tau tu whaatasi ia le pulenga le mausianga tau el tise po le PC ia ma le vaenga leo le mausianga whaafowini. O le nganga le komiti ina ia mwhai ona tu whaatasi I se pulenga tasi. Ina I whawhaingo fie ai ona whaatino ngā ruenga tau mausianga e whao ngā e le atunu. Ia o lewa mai le talia le malo. Ia o talia fo le maranga whaafitai ni komiti. Ia e mole a ngā I luma. Ia e toi sisila pe iai mo nisi whainga e whawhaingo fie ai. Le whaiti tia o le whao ngā ingo le kiso ma le suao. Ai whaatupu tupu la ia. Le maua le tātou o le tise I pe o le la ma le suavai. Ia me se foi o savil. O le saunoanga sui mamalu o whale atatolu. O silingi ai le ngā luenga le tālao. Ia, o le lipoti le tātou tano ino le lua afe sifuru iwa le lua afe lua sifuru. Mai tau foi il maota o le taimi leo whengai tātou manisi foi o whaamai le nāwai tau. Pe o tūlanga le nāsa tau tuai te isi ai ngā luenga mta ngā luenga. Ia ono tūlanga tau le whaamai sa po I el tātou watunu. Ia le vaenga o le 2 miliona pe ona silingia. Salo si taimi ia tali leo le whionga le minsta I le vaenga. Whaafitai lau a whionga tai o le tuangai. Mo lo finangalo I tusai ma le neili poti. O leona o vai atu laso na saini ele le poti. Whaasao lau saunoanga laso sifuru ma le lua ia noa le lua whirua tasi.
Ai fatoa o mai o matou luma le poti matalo ina la solua au kuso lua afe lua. O lona winga. A manatu wa unei o tai fono mal komiti. Fa malu lua tu Palemene mala wo fionga fonga fatalai. O le taimia na o mai le poti o matou luma. Fa tam fai ona matou tala no ina. A sile i fatia ta mai sa tupu mai na mai el palot. I pe ina le te lea ya le valia. Ia mfatu tua ia inga luenga fa mtanga luenga. E o mai inga luenga fa komiti. Ia pe o tu langa na tua mai ai. Ia ai le o fa yanga komiti tu ro fo le mot. O lo sosoro la komiti fa fa vai. Ia maltano ino report. Ia mtu ina tu kapeneta. Awala Natalia tu ina mai. Ia o tu langa fo i fo no fa langa nu le sa fe fo il sui malu. Ia o sa report. Ia ono le report o tu langa tau so manga. Ai le ni poti tau fanua fa tau ia pio le fa mamlanga le te o fe solo ai fina ngalo ai fa aftai mo fa tuanga tau fo mo komiti ina ia fa va ta to report ia pio tu langa le nai e lo tuai ngalo ngani komiti ia o lo fu lava i le poti tu ina mai ia pena pau io nai vai ngalo fio ngal fo fetalai na fea fo i saunoang. Fea ele fatalai na paleo me fi fa. Ma dia la fonga te telefono, sei tu le mero fonga te telefono. Sala le o silfia ele. El te telefono ntanga luenga lea. O le fo e ia matulanga o fa mawina fa tau atu fanua. Fanua o mia salot. Ma so fanua e fa tau. O i e fa mawina me fa pena. Ya, waftai, ia le lafto amal malamat o fanua o mia sauloto, ai le fanua fa le nganu. Pe ona fa mawina lana saunoang. O fionga fong talai. Ela mero fonga te telefono. Ela o ia le silesa fiel kala ingalea. Nga fa kau el vaenga le nge. Ia fanua fa le tunu, ela vea foi mo fanua fa le nganu. E va ai to ia ile tagaluanga lea. Mo silfia ele te fono langa langa te le silfia. Ia, te lo le o malamba le tulanga. Ia, ese tu la mai. O fega le funftalai ole. Oi, Fe fa popo no mato committee. o ia se sa no mai vai mo multas. E moli lengang faftai ni tai au lo fega funftalai. Me tawa matto ar verso to na i talo fai. Ni fe wa matan ne verso fo moli lengang faftai ni tu malo fa fo ino sale atunu. Ni vo amata lien ne verso fo fa fo i vi inga le tu faftai le fa unga nei lo fionga lo tai tai ni mota. Na fo itanga atoi fionga mai tai palmia minsta malo nga lue mo tatu wala wina. Ni fo tu tai tu ngai ma su malo fai pul. Ole nanganga e tu e fa la tele atu no le mato committee fe committee nei yo polilangang faftai fo le minsta o to e to fia fo itene vai monga e VMC o le tangal wenga mo le lengang faftai lo fionga minsta ai ole fa popo ile tulanga e fanua falanga nu langa le peu tau tu ingan mat committee ele ma se me au mai e tono committee pe fa pe o lai malu puipuia e tono tasi o dua ele mfain fatau ona i me ona i fautuanga e mai te te wai au me fa pena ona mai la e matou pe le nganga na le tau tu ingan committee le au mai o fanua falanga nu ma fanua fa pena ole malu puipuia tulanga foi le fautuanga committee le falau tele tam fai tu fatasimo le IPC ma le tisele mai le MNRI e faftai le tali mala la fionga le minsta nanga o ele to mai le tulanga tau mele ole ele tise mama pio le nganga sa committee na ia mafai ona tasia se mtanga luenga fa foi na umame mo ele tise ona polenga ile lipoti foi na a fioti foi le MNRI e umalole polokeki fela o ile ufainga luenga wa pe haya mele ufainga luenga i taime e mai tupe pe la nganga committee o PLM na e su e mai fund e a mai ia tulanga o am tupe mai ian fanga yo ilola ia ma ave ina ye ni insinia wa lalo mtanga luenga i lalo le APC o lo ye insinia nga va ai fatino ngale tulanga le ai ile mai ngole talia le ale minsta ia o familia ina foi nei committee le ni dia fuale le APC o lo mau mai les
ia male tulanga le tise mabalo mo mai le panatula manuia le tanga lo fio Paftai mo so soni lo to komiti. Fiona le fonftala. Ia se tula mai so yo le fanga fa sela. Tai mo la manoa. Ya atonu le tau mai tau atual tulanga pe ona e foile e komiti. Ya ele matango fie foile. Fa longo atolo sui. Tulanga pe on sa no yele. Tai tai le tuangai. E o e fa atonu mai mak to mi el mato komiti. Ile ngal ia vave. E mo si la fie e leo son tafa yo i leo le o tengi o mato. Ia. Maria lo fionga suma maru ia. O fautuanga lava mole anga ilu mo tato nga ruenga. Ia ai nga fo i so soni ia mole fala e awina tiri o to fionga suma maru. Ia wa lava le anga ilu mo tato lipoti na ia ina e tulanga. Ia la o family ina fo ile sa nga te telefono ma sur ko komiti. Ia i mafuanga. Bele ia paftai mole so soni mai. Tu le melo fionga minsta, tal foi tau inisium tau salanga li tali malo. Paftai le fionga li. Fonftalai mo la manoa. Ia ona le nei a foi. Li potin tal noina mo ile aso. Ia yuni lua fe lus fultolo. Ia lewa tele onisio fa maunga sa tam fai toi. Vava ia inisio fautuanga sa tu mai foi. Sui il Palemene ia la fionga o pe ia ona tu sai le nei tai ia la tam fai talia tia inisio foi fautuanga le amata mai le fautuanga le fionga le sui malu mai ale pata i lunga e tu sai ia atonu le tele le fautuanga mai le tualalo ia e onga tasi mai fautuanga le na tu ina mai talia malu ile vaenga le mfai ona tu fatasi terminei ia le EPC ma le Renewable Energy Division ona iai e ola tau functions o le nisi foi o loketi po a foi vaenga o lo fapeona saunoina ia o lo fapeona silisila iai le tatou malo vaenga mua e tu sai o le pote lua fesfulu iva lua fe luas fulu ia i nisili pote sauitua mai am tangalwenga o lo wa umana tape na ile tato low emission development plan o le vaenga lea na tape na ina kapele tangalwenga e fa solo yei o se fainga fa vai e fa ITT ai tato emissions e le la ve ai vaenga i o le fa ITT o le el tise mawamel tiso ia promote ia tato renewable energy taipe yo vaenga ia sa no ia pe o le la ia o le matangi o kato wind turbines ele ni windmill ia ma tato vaenga fo ia o for waste to energy ia onisi fo yo atina esa tapena ile vai tau ia pe yo le biomass le fo sa tau ia leo woto e silsila ia ile tatou whainga malo, lau fionga whongwhitalai. O na whaiasi ngā o tatou malo, i le ati na isfuru whamiliona nā luai, ia ai tele na ngau, tele whai o teimia leo whao ngā ina. Le la woto e vava ai e tatou whainga malo, o na se ati na e tā ua, ia wale mwhai o na maua mai e le tisi, ia ai ati na e tatou watunu, ai oni to e ngau. Lau fionga le whongwhitalai, ia o sesi vaenga ona whaamaumaunga le tātou mauta nei, i te ua avese ina ia nisi o tātou whaamaumaunga, ona lena tā ua le sui ia le solar system. Lau fionga whongwhitalai, o le solar system, o le vaenga le i pāneta o le laulangi o Venus o Pluto, ia le ise afa, ele ise fesota inga o le solar system, ma le solar farm, o le maalosi whaafouina, e sau mai le la, o le solar farm, ma solar power ia iai, ai le ise se tātou vaenga o le solar system, a tonu o pa ui le sirisila le sui. Le ise senga o vaenga ia promote tātou solar farm, o whato anga fui e whai e tātou e pu e le maalosi mai le la, o le solar power lai mo mai, i o lea e ngausi ele el tise,
O se si vaenga lo fionga na si ia fo il sui ia me se fo il sui ia faleata. Ia o tātou a foi. Po fe ave ia a tapenanga nei o tātou renewable energy. Ia tonu si la fia o lo ia le tātou National Energy Coordinating Committee. O le vaenga le ia le mtanga luenga o tupe. O le mtanga luenga o infrastructure MWTI, ia il EPC, ia mal MNRE. O le committee le o la tolo ilo ina uma ia vaenga. Ona le temi nei. Se e mai le tātou whainga malo iei nei. E tolu vaenga ia lo ave e vaenga ese. I le whatino ino tātou malo si anga. Ia le ngata lao o le pampensini al malo ia male. Afoi whaunga ina o tātou afoi. Pricing o tātou pensini. Ia au isi energy ia aluel tātou EPC. Ia whapea fo ima tātou renewable energy. O le vaenga la lea o lātou te iloilo ina tālo sanga tu ina mai. Ia ma afo i fuafua iai, mai olo iai fo i fuafuanga le tātou malo o uman whata otu i le tātou afo i transition lea mai tātou fossil fuel i tātou renewable energy e le ngata lana o le tise ia au isi fo ia tātou afo i energy efficient appliances o vaenga umai whaititi aile tau o le tise foi a ia mauaile a foi se tupe fasili ainga ia le ngata i le faititi o tatu a foi tali atu i taungatao o le tatu tiso le alu tatu el tise tu sai o le vaenga na sauno ina foi i le vaenga le silia mali toiti a to le 2 miliona le faunga ina tanga luenga ia taltonu la fionga ni sio vaenga lo avai li poti male whamal malama i fwoi. Ia, ele ngata o whesuia ingo tangata whainga luenga. Ia, le fwoi vai tau sa ia ikon karate ele ima whai o na whaatino ina. O ngā luenga tu ua lava nei o lo whapea o na alai o na tele se vaenga o le a fwoi se leni al mtanga luenga sa whata otu mai. Ele ima whai o na whaonga ina. Ile tu langa ia lawa, lau fionga ia o le peo na iai le lipoti o le lua fesfulu iwa ua iai nei le tātou tausangi nei nisi o whātatianga. I le whātat i le tāpena ina o lea tīnai. O le tūlanga i le tātou pesticide le anata ua i o le pesticide puare taitai whono aile vaenga le afoi. Ofisa o whātoanga. A ia isui al mtanga luenga. E ngā lue whātasi sila uma i le ngata o Parakot ma isi vaenga, a lo ilo uma ia vaenga ia e aona ave sea ma awane whaatanga ina mai te tono o le tātou atunu. O nisi fo i o vaenga o pesticides wa umana ave ese. Ia alo sila fo ia ile iai o tātou alternatives. Ina ia mawhai a whapewa tu ese ina atu ma tātou tu lafon. Ia awa iai alternatives e mawhai o na whaonga ina i tātou. I le vaenga na fisilingia i le tātou climate change, ia o loo iai le whamuemue o le mtanga luenga, i le loo whamae anei le tāpenanga o le tātou pili lea mo le climate change, ia se whamuemue i se aso se Fonotaga o iluma o le amae a tāpena i ona tuuina maila i o lea vaenga. A tonu o vaenga ia na fia maua tuaise, whamatalaga lau fionga le whongwhetalai o whautuanga le taitai o le tuangai ia o le ngā lue lava ma a foi. Nisi o vaenga ia pe ona sauno ina foi ele suia komiti ia ele o yeise vaenga o atangia mai e li poti ia e whaftai mo whautuanga, nisi o whautuanga tuuina mai ia o le ngā lue pe ia i tanga luenga. Malia lau fionga le misa mo le se tula mai le sio le pate tupana. Ia whaftai o fionga mo le avanoa o na o leu mai tau watu o leua whai ui umai le saunoanga manino a le fionga le minsta. Ia e le manatu mo tātou wha maumaunga o na o te mai tau watu o lea e saunoa mai le fionga le minsta a tonu ai o lo usui sa whaia le whaupunga lea o le solar system. Ia e pe o le anganga a tonu manino pe o le tele lava o le whaamtalanga ngā i le solar power system.
tonu le sau no mai solar system yo me foi le pa ngeka ma me uma ia pela o se me ngangi ki uvese ai se fa fonga pe ava pe ang ufa ko solar system ia pe le nganga solar power system le kala ngoi o ngol mal siang mai le la wa le system la ko ia kai pe fo al mo kangi le fa re ko ka ko PA system o por communication system ia me uma ia fa pe ale nganga sa va ko ia le solar power le mal siang fa fo winga le mai le la ai le kulanga fo ile le me ka mi dumilo le va ke le la male ma singa ia me se fo poluto ma mai si vai nga umpa penga meranga fa lo ia fa mau mau ala vai sa o ma mengingo fa ta ia pasal lo fiong al minstape ia le wa sa masal ma su malu o lo ye le power le var solar system sa no me lo fiong al minsta le ai ole nga le ia le to fa sa o mai lan sa no nga le solar system len sa mo le ala le na laina va tu foi se tu lalo ia fa yo solar power system ia te le lo la po le meta o solar power system no fiong fa tai ia tato mari di ia ua e tu me lo fiong ale mista nga lo te ia fa tai te lo fiong o e facility sa mana o mi ai se tali atu ale matum tanga venga e pupu lava e le tulanga le o ni tau finga po se me fa pena company fo ia la tu fausia ia le power te minei lo fionga ma le fa fonga fo ia le Palemene e tolua tato company le ua fa solo ia le approving o la to PPAs ma le fa tanoanga nga we tato biomasi ta fangata le a fo e fa ai ma o tato power ma ke si le sun suino lapisi se tu lo mauta e fa pena foi la le ta recycle pe ona ta o le sui o faleata e mawalta lo tiso e fa nga e tato generator e a male green energy holding o le company la le fo fa nga solo ia le lato turbine farm e a mo savidi e lo fionga fo ftalai le tulanga o le mta upule tato pe o ia le pata ia e le to ia se ma fo ngole le PC ta tom tanga renga to fatu ina ia se turbine o nga turbine nga e lua se lau fasu 5 kilowatts longa malos e o mer ten ai lua ia turbine se kele pe kele anga inga e o mer te minge ele a ko se fulu o se kilowatt ke ma mai ai ona le tulanga fo ilea ele la vale ia feasibility studies ele me mawale ele wind speed malo si fo le fatino ina ia tulanga ia ai se me taua fo ia tulanga le power mo mai savidi o le si vai nga le lo fionga le fong talai me tato solar ia le fo ua a matanta pena ia tato expression of interest e le tele o company e pe Fonotaga o mua e anga i mai e fia fai la to sola ma tulang fa pena pe ono fai atu o tia iulai ia o mai ata pena ia vaenga na mta ko fa solo ile ai ni te iua ia ni mafofonga fo ile fa pe ia ta ko walua su ele le kisele mai malo si fa fo winga o le tonunga le ale PC la o fionga le fonftalai ma le malo le mota e te taua ona reserve bea ia tato a fimori a fitiso ona tulanga fo ilea o le tamu fai sustain le ia le tato power i kemi fo e ufiki e fa'afose ia kako solar panels i se paolo i tulanga fa'apena i le ngata fo na temi fo e ua tato try up ai le season mungala ia fa pena la ona reserve tato fitiso ma tulanga fa pena ono le terminei e le o tadia masalo le ua au mai finanga no mista le mena ia tadia ia tato battery storage ina ia fatu mawina ia le tau finga le power le mai le solar pe ona i mena la o fionga fon ftala i tau fa pulpula tu nei te ua ia se fa ne fo ile ai sun malo le Palemene mal falo lo fio malo pastai Fiong al fong. ia
E whaftai o lea ua. Titu le mai sui whale atu. Tula whionga no lea ua whamanino le whionga le mista ngā le. Le le sa o avatua. O le pōlenga le e tia. Moni le iei le Energy Board. Tangata foi le grantinga vea lai sene e whaatanga I mene. O lea tātou te mana malama le lei. E ta amiro le lalulangi. Tele o le funding le avele pōle mea i e whapea. Renewable Energy. O le pōlenga la le iei o mai tangata maaikiangi. O mai le tamu whai whaatu Samoa. E mo mai le funding. A ele sustainable. E le fitau. E lo le mena ofisile tuai. Po ai tono iei le final say. Wa le kau loa e lua mea o le development ma le environment. A whai o le finangalo le mistao si o manga e te lele a whai ngole si o manga I mea nei. O lo tala tonunga I le taun wha awawa. O a tātou te wha mua si o manga. I lo mei o tele o company e len sa no ele whionga le mistao ngā luna. O lewana I nei. Ai avea I lai sei nei operator. Ono le pōlenga lea manitanga luna o si o manga. Ia ai tūlanga lea le whautuanga lea I lua whionga. Ia tātou te mana o mai lea. Ai pi tāua le upenga. Ia man whara lawa, whaftai. Alo, whaftai. Ia tono lewa. Mai pui whautuanga sui malu. Ia le whai whafufunga mai lau whionga le mista ma tātou malo. Ia. Si tu lai mai lau whionga le mista. Whaftai. Ia ona toi sosania tulawa I le whautuanga al sui. O le tāua le o le tātou National Energy Coordinating Committee. E whatala noa ai ia manaonga ma foi atunga lunga. Whalsisi o manga ia ma whaale EPC ia ma I tū foi tau se leni tātou tupe. O le committee la le la tau teiloi ina ia ao oifo o le whatino ina al PPA o le EPC ngā luenga. Ai mana o mia foi la li poti o EIA ina ia mawhai ona a foi. A whai ua malwha malia ina se atinae. Ua mawhai ona iai uma ia a fianga ia o sisi o manga. Ia mai iai foi maa fianga o tau se leni. Au ie talanoa ina ai. Ona mauaila ia o le whai uma. Ia a tāpena le EPC mwhaatino e lātou ia PPA. Ona o lātou e whaatauina mai ia le tise mai nei company. Whaftai? Lo, whaftai. Whionga whawhtala sime pupu wale lau whionga. Ia tula mai lau whionga le mista. O mei o lai sene sa uno e tsui o whale ata. O le vanga I lai senge. Mataunu mai awa I lai senge o umaunga isu lai senge company. Anga pauale le whatuai renga iai. O le tau sa I ringa o ngia lato funds. E whatino ai ia polokeki ia. Man whalana. Lo, ta. Whionga whawhtalai wha. O le o sa unua le mista. Pese si mea se mai. Si whaafisiria lea I saunoanga le mista whamona mole. Fia malamla mai le usui. Leo le saunoanga lea le mista le feasibility lea o kako wind turbines lea I alipata. Koe peo si whaafisiri fo le po ua whanga solo la. Wa le taimi nei. Ia sa fua fo isu e suenga sa whaatino. Ngā lainga whaaku kako turbines o turbines fo lea I alipaka. Ngai ka mai turbines ha. La rosi la sila lea whionga whawhkalai mako malanga renga iai. O melanga ka u wind turbines ngai futie ni I sainga. Mea ke kele ia a peo ngai mea ia. Peo ngā moa e peo se me foi sosoangi ka ko feasibility. Po le a de la ua sa ngoa e kele le menga design ai. Lua se lau mongkupu kilowaki. A le penga le fia se furu ea. A peo ngai mea ia. Po u wha au la ni si mea ua mangkua o le kele au suenga. Kele le information. Iau ke rofo i la i wanga paule o le vaenga o Samoa. Samoa I wha maunga le keiminga me se le vaenga le met. O lo feo lolo ai mea o le savili. Iwa o le savili de e wha o ngā mō. Au si whaafisiri le maranga wha loalo. A wheo wha au. Ia whaaftai maranga wha loalo. Lo whionga le minsta. Aluang te. Ia whaftai. O lai wha ua. Ia whaftai. Ia malo. Whaftai. Tula mai lo whionga te telefono mo lafo. Lau o whionga whawhtalai. O te whaatūra lafo ina ia whaamaunia le whono au. Le pepa le Palemene lua olua tolu. Numera tasi iwa. I pote le komite o vaenga o atina SS. I le pepa le Palemene lua olua tasi. Le lua olua numera tolu. I le pote whaile tausanga mtanga luenga puna oa whaile nā tūra. Ma le sio manga mo le tausanga whaile tupe lua o tasi iwa. Lua olua o. Whalua. E sui mamalu mai le whanga whare ase la. Sili pa la whamaunia lafo e whina ngalo e sau no mani oe.
Au ese le ai ua manu malo le ioe. Tu lai mai lau fionga le minsta mo laf o mo li pote le malo. Na fionga fonfitalai. O te whātū le lafu, ina ia whamania e whanau au, tali al malo li poti al komiti, o le vaenga o atina ese, e pei ona whatatia le lau a whanu. Whalua, e le fionga le minsta o aluang tele, wa pefo le minsta o so ta inga. Sili pa la whamaunia lafo o e fina ngalo e sa unoma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Lua, pepa Palemene lua olu tolu, numero se lau se fulu. Li poti al komiti o le vaenga tau tamau ainga. I le pepa Palemene lua olu tasi lua numero lua se fulu. Li poti fal tausanga al falaptonga o este tausi Samoa. Mo tausanga fal tupe lua o tasiva lua o. Lua pui tasi, lua point 1, lua point tasi. Pepa Palemene lua tolu, lua fa. Numero fitsu tolu. Tali al malo, il pepa Palemene lua tolu, numero tasta si o, li poti al komiti al vaenga tau tamau ainga, il pepa Palemene lua tasi, lua, numero lua sfulu, li poti fal tausanga al fala tongo este tausi, a Samoa mo tausanga fal tupe lua o tasiva, lua o. Tolu, pepa Palemene lua tolu, numero selau sfutasi. Li poti al komiti al vaenga tau tamau ainga. E le pepa Palemene lua tasi, numero fitsu maleiva. Ma le pepa Palemene lua tasi, lua, numero lua sfu manavalu. Li poti fal tausanga al falaptonga o ele tu maoti Samoa, mo tausanga fal tupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o tasi. Tolu pui tasi, pepa Palemene lua tolu, lua fa, numero tasi valu, tali al malo, il pepa Palemene lua tolu, numero selau tasi. Tu le mai lau fionga ele te fono, komiti al vaenga tau tamau ainga, fionga ni wama? Te lau fionga ele whangwhitalai. Ia, mana tufo o lewa mai o nau tuutu mamalu. Te sa folau o le Palemene. Mai a foi ona e sisi le atumua o le malama i le tae au sola. Ia, mana tu la o lewa o fonga tali le nganga pa ia o le atua. Ia, ona lau fiong foi o le au soani. Ne watau ai le talo i pe ona ta ia le Palemene le ta ia fa talo fa foi le Palemene o Samoa talo fa foi le atunu o lo fa pe ona fa fonga mai ai la fiong al fonga fitalai o te fa tu le lafo ina ia fa utangia le fono o li poti lua ale komiti o le vaenga tau le tamau ainga o lo tu ina tu ai ana sa i linga fa utuanga mai unga fono. Falua, el simalu mai falalili numero lua, e va pefo inga maunga numero lua. Sili por la famaunia lafo, o e fitangalo e sa no mane yoe. Au ese le ai, o manu malo le yoe. Tapala o fionga le minsta o le falaptongo este tausi Samoa? Tai lau fionga fonfitalai, lau fionga fonga fitalai, o te whātū lafo ina ia whaautangia e whono ao, tali el malu, whātatau i whautuanga o li poti lua al komiti o le vaenga tau le tamau ainga. Palua, le fionga i le minsta o talonga, whapefo i minsta o sotainga. Siri pa la whamaunia lafo e whingaro e sao no mele ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, o le ua mai a whautangia whono au li poti komiti matale le malo. Ia, ma o le avnone i tu inatu i sus whono. Ia, teito o lua mai le tu. Ia, au ale, tātou. Tātou li poti. Ia, wawanoa. Se tu le melo whunga te tele tua ngai whai masuto tasi rei tu. Lau whunga le whongalai
e mori fa malo le committee ma le lato ripoti ma tau tele ripoti nei ona al fa la button nei al tato malo fa no lango iai ia le telo atina ma fai on fai fai un fatino ai tu nga metutia ss al tato malo te pa foi le manga ele mulfonua o le o toe au famtu ese o matu le estete po ele sai la lo estete tausi ele fa la tonga fo o le SLC la to te fa foi na mo fa matu o tua ya tina SL tato o tunu tau tele le poti le nei on o tele to mo fainga ina ia to le langa ai atina el este tos sa matua I longa le tule mai e fato anga fa nei ona po SS e au fiai manu palangi o le popo o koko te luai fa fita au in whenga im tātou ia whāti tele sa whenga im tātou ia leala lea o le toe tuna ina ua whai ia ma ua whamatu ai tua le tele o ele e luana I vaenga o te fia fusile komiti o le turanga lea I le whangaina o le tātou whale lea na whatau I au kilani e mwhai o na avatu iai o loa le este tausi ma o le nganga fo I whaunga uma tātou exporters on o le whawhitauli lea e tula mai e atu tātou exporters tangata e vea loa Samoa e New Zealand I au kilani a atu ua pulea uma intia mai fiti ia le tele o whale o loa nei mai la taimi e vatuel tātou talo ona nofo lea o fiti ma whaonga tātou talo le leia ma tau o talo mai fiti hai vane la tu talo susutu I lunga ma whasala lau o talo na Samoa meia na tupu ua tele ai whautuanga sa o mai il tātou kapeneta e leia o na whailawa tātou whale sa iai whale mo mua na whai e lua ane toi whatau ese o na o tele ina ngā waile malo le lan toi la langa ai le tūlanga lea mai whawai ai manatu nā e amata ele ste tausi e te tau o na maua le awanoa e tātou tangata ave o lo I whafo te tasi e mwhaina lātou whaungaina e o tele ata mwhainga tātou le tūlea whaia mangau o na le tūlanga lea fo le whaungasi se o nei whale ua le whaunga e whakau wai mea le tunu a sui atu fo ua whaia fo mpisanisi a lātou ia e whaunga yo ia whale nei mena tō puitai mil este tausi le le whafsile tuai po le ale whainga lea ua iei nei tati ia teimi ia na whale tonu e tātou ona o le tulai mai o le whamai whamai e lo te tele na whainai tātou a lela ua umal whamai lela le tūlanga uenei te whi marmala mai le tūle le ngai e le teimina ua se au kilani o te lotu ua vaoa ia ruma whale o le whale e lei ma se mea whata wai au te whi marmalama po le ale
ngā yoi ngā whai ai. O le vāngalo no lua, o le tūlea i vanilla, ma o te whamalo le estate tausi. E la tina ane o vanilla o te langona, a mau le leise maketi, e lava le tupe le estate tausi o na mau mai le vanilla. O te tōl vanilla, ma uola, ma uailofo e tātou tangata o na whaafua, o le silela au. E mauale ia le organ, male and female organ, i le flower dust. O le mela wa tupu. O le la aule nei sa o le Amerika i sauti. Ia no atu leo o tangata oisi atunu au mai e whaole o latu atunu. Malelei loa. E whawheusua i le te mai manua na o Amerika i sauti e o lai. O lea la na toi mate tu. Mai loa ai. E te tau anu whaatino manually e whawheusua inga. E whaonga e se whasila au e pe o le te leo le fitusi. O lea na umtua lava ia la au e tuto. Toi paua le mele tutoe. O le sa ili o se maketi i tātou te whai paanga. Lea la sa iai le ia lato mai Japani. E whai paanga am whai o na maua se paanga whapea am whai o na lotu ai ia le vanilla. Au te langona o i e mawai le se tuputele le se tausi. O le whamtalanga le la au lea e whiti whametunga tau lea na whaia le atinae lea. A luatu le tangata malanau te popo e tumu 9-ton truck. E luaku le lo makua ngā le awha kingi pairo le kiki. O vanilla. E sili aku ngā kererang kupe maua mai tamai vanilla ia. Nei lo le uka a kole o popo ave fua popo mango. O le tūle nā tau te leai le matua una i o le tātou vanilla. Mo mia ia se whai paanga. Ia maa le whautuanga fo ele nā ele pūlenga le este tausi tau mwhai sa ilis tātou whai ngā paanga. Mai la tua rotua il vanilla lea. Ona fo i alo leo tūlanga tau tupe le este tausi lau whionga le whongwhtalai. Ia nā nai whautuanga nā element star. Alo whawhoia le este tausi le teimile lei. Alo, whawtai mo whautuanga e mese fo ile. Ia, se sila fia whapitone fo ila au au ngā le tunu. Ia, malo mo le saunoanga. Tūlai mai lau whionga le. Oi, se tūlai mai sui. Tumai ta eo. Ala tō sifo, mo tatu tō sui fo ile le tūlea. Whaftai mo le awanoa, patalo whātui lau whionga whongwhitalai. Ia, le whionga tamai tai Palemene, whapea, ia minstar kapeneta, ia minstar lango. Ia, tainane foi le whioa tō le tai ma nei tū o le malui. Whai pule o lo angai al tātou malo. Ia, ai, mo le whaftai le tai fono o le komiti, le lipoti manino. E o te fia whaate pale maotai le lipoti asu e tusi. I le lipoti le whaatau sanga le e se tausi o Samoa lua fsu i valua fulu. O lea lo iai ia le manatu whapitoa o le su e tusi. I le tūlanga e ei pele masalo pe mawhai on whaawa wina e le whaalapo tutonga. E pei o se pisi nisi alua lupea. Ai e fuafua lea i le whaalango tele i tō mai o le komiti whaatonu, whaapea le pūlenga e mawhai e iona whaawau i e fuafuanga. E le se mea fōu o le ute i loa lewa na ngaule e se tausi i sa whaifo ima mata i nisi o li poti tausanga ua tea. O le atunga lunga neo la so tusi. Pe mawhai ona whaawau i a fuafuanga o lo i nei le este tausi. Tūlanga i mea tau tupe wa lea mai tau ato e fitu te sima le 3 miliona i a tupe ngau.
o le tausaga lea o lau fesili lai le fioga le minista o le a sa tatou fuafuaga i le faaauau o la tatou faalapotopotoga lea auae mai tau atu i tausaga uma e se iloga e ave ai ia se injection po se tupe al malo e faalava ai la latou operations ia latou totogi ia ma le faagaioina o la latou matagaluega po le latou ofisa ia ona fatoʻa mafai lea ona aʻu le faasoa a le estate tausi na o se manatu ma se fesili e faatupu manatu o leu te iloa e tele a tatou fanua o le foʻi saulilipoti o loo iai ia me o loo toʻa ai ona e tatau ona faaao atu le suavai ma le eltise fatoʻa mafai lea ona lisi ina atu ia le tele o fanua ia fuafua i ai e maua mai ai nisi tupe a le tatou estate tausi o le lona lua mai tau atu i tuai me ia o loa mafua faatoʻaga o le tele mai atu le maota ma le faafofoga mai a le tatou atunuu e vai atu e 35 mamoe na mamate i le fuaina i le faitau o afaʻi o manu palagi ma mamoe i le ua o mea uma nei alu tonu o le talo tupi e tele a tatou manu mamate le tutonu i o le ala se fufuaga i pe afai o le aufaʻi a lea o mamoe mamate le average i tausaga uma pe tasau ona faauau ia i tuaiga atinaʻi ia ona o mai lea se talamulimuli puʻupuu se manatu ua pe ona fai atu e le se mea fou a o lui tau ia tau te whiangai ma tātou ina ia iei se anga i luma o la tātou estate tausi le mea o lo tele i whanua le tātou asunu e mawhai o na whaonga ia awa nisi ati nai ona o mai lea le o manta ua e le fionga le taitai le tuangai o le whape mai le tali al malo o le ye le fofuanga a le lei ona whanga solo tūlanga lea i la tātou export authority o lo whanga solo nei o le tali lea ina ia mawhai ona maua i nisi tupe al tātou estate tausi o la ofesili la o a mai le ngā solonga al tātou export authority ia man whaaloalo la ufionga le whongfitalai malo whaftai malo saunoa whaftai fu mo whautuanga ia tūle melo fionga te telefono ia whaftai o whionga whongfitalai whaftai fo i mo whionga fo i sui mo malu le whionga le taitai o le tuangai ia me se fo i le sui tamaitai o ala tau e sifo o le taupu lea i le vaenga mua e pe ona iai le whaafisili fo i le whionga i le taitai o le tuangai tūlanga fo i lea i le whale lea i au kilani salo se taimina whaamanino lea e le minista le tūlanga ua o iai. A o le sila iai fo i le tali mai al matanga aluenga. O le ua maea o na whaata oto ia lesi ala fua ale whainga malo ia pe ona iai le tato export authority. Le ua whaapea o na whaanga solo. Ia o ina o le ala a ngā iai ia le a fionga i le minista ia ma le matanga aluenga. Ia e toi tapu e mai ai lea a seta o le tātou malo. E pe ona iai le whale lei au kilani. E langona foi le nganga fia o le loto. Tūlanga foi e pe ona te le sila fia o le fionga foi le taitai o le tuanga i le tūlanga i le vanila. Pe ona au mai ai le fisoasoani. Tūlanga foi lea e tasiale fungala au ia e mawhai ona o ngā whiusuai. Ia pe ona iai e manino le leile saunoanga. O le tūlanga i le maitau o le komiti i le wanga i atu le ia le asia singa fo i al komiti. E pe o le whaafita uri tele a o lo whea ngai ma le vaenga lea. O le tūlanga lea i le au whainga aruenga.
Te la fo ina fai mavaea o no tūlanga fo i pe o na sila fo i le Palemene. Tūlanga fo i o li poti a le ta ngā luenga ia pole tato estate house. Ia, le ua malama ulu ngā lue pe fo i o na saunoa le suita maita. Ia o te mori fo le nganga whaafitai, ia fionga fo i ofisili o pulenga sa tau mawhai mai le nei a tina. I le toa fo i o le loto e uia ina ngau. Aina tau mawhai a ini awala, ina ia tau whaola i le a tina e nei, ona o fuafuanga le lei fo i. Sa whaata oto i le whai ngā malo ua mawai atu. E tau mawhai ai a tina e nei, pita. Ia ua le o ngatasi le futia ma le umele i tūlanga fo i o le fuafuanga. Ia ma le tali mai o nei a tina e. O le tūlanga la nā lo iai ma te taunu atu ia ua whaititia le au whainga luenga ma ua a o lae le leia ia fua o tātou vanila. Mo li mauina fo i le komiti le fionga i le suitaitai fono, fionga i a lautafi. Ia, ai mai se fo i o le scientisi le fionga i a fua ava. Ia o i le mātou ia sa ngai atu ia masui o le komiti. Ia mo li mauina fo i le atina. Ia e pe o le whaafita au li tele nena o lo ta oto ia i le fo i atina. Ia, tele mea o le lava le sila fia fo i o lau whai ngā ruenga o lo iai. E whai iai ia le atina. E mai se ali tatina e leo le vanila. Tūlanga i le la au e ola i lunga le vanila. Ia pe whaafewheo na whiusua i o le te unga fo. Ia o nai toa taulia na o lo whengai ma lau whai ngā ruenga. Ia e pe o na iai le atina e lea. Ia o na o mai lea i le whaafisiri fo i o le suita maitai. Wala tau e sifo. Ia whaafitai. Tai mo le whautuanga fo. Ia masala se taimi o na tari fo i leo le minista po whiuta oto iai le whaau au fo i o le tātou. Waenga lea e pe ia on tātou i sida fia fo i e fitu tesima le 3 miliona e pe o na sao noa sui mamalo. Ia, le ngau e o maala le taimi le nei. Pe fo na iai le lipoti muli fo. Ia o lo iai le ia e manatu o le ua whaafonga fo i le. Porkalame ma le whaata o tonga fo i e fuafuanga le minista o lo iai. Ia i le si au wala ia nga ia le tātou wati na e lea. Ia ma le tātou whaalapatonga lea i sa au wala ina ia toe maua mai ia i se tupele lea le tātou malo. E moni le saunoanga. Sa lo le tātou li poti na o na ia ia. E whaatupula ia pere ma mate o tātou mamoe. O le asia singa talua i neia mai le li poti ono ia. Ia mamoe o tutoe. E wha ia mamoe pepe. Ia. E pea foi o nā watu. O le tūlanga foi lea i le tūlanga i le au whai ngā luenga. Ia pe o le siana ma atau lia o lo tuia i le ngā luenga le. O na o le lea i o ni tangata whai ngā luenga e. E wa ia le lei ia tātou waenga. Ia pe o tūlanga le i le au whai ngā luenga. Ia fua fo ia i le tau mwhai an mata ngā luenga. Ia. O le angangana ia ia. Sa ia ala le whautuanga fo i le. Avel wha amano si au lau whai ngā luenga. O alo ma whanau o le atunu. O lo tau mwhai ia. Le ala ua sui le. Fionga fo i le. O lo whaururu ia i le. Tātou waenga nei. Ia. Ua tūlai mai fo i si. Alo ta mai tai fo i le. Alo tātou atunu. Ia. O lo tau mwhai fo i lo na ia. Si la fia ina ia tau mwhai. Un tau whaola ola mai le. Tātou estate house. Ia. Ai. O lo ba ia le. Tūlanga fo i o lo iai. Le wata oto, i le minsta, ia le tūlanga i anga i le, whauaunga fo i o le atina, ia mai se fo i o tūpea le malo o lo whapea o na ngā ua i le tātou waenga lea. Ia pio se tali fo i tau lea, lau fionga le whiftalai. Tāno, se tūlai mai lau fionga le matai pānu. Aftai lau fionga i le whiftalai mo la manoa. Te manatu ae le i saunoa le minsta e tusai ma whamaunga o tali ale malo i le lipoti le nei i le estate house. Ia e aona avatupea se tala i le tūlanga o whenga whawai ma nisi o suinga
taru mai le whaatatia o lipoti ia matali. Lau fionga i le whongwhitalai ma le mauta atonu le usi le fia le toe whituuna inga o nisi o mtanga aluenga. Ia ma matawhai oi matiu te o minista. Se tasi o nā swinga o le tu whaatasia le i lalo o se mtanga aluenga i tasi. Ia mata upu tau ele ele. E au fiai, ia estet tausi, ia manawhala peptonga le sala si. Ia male tātou whona whaatonu ele ele o ilalo mtanga aluenga o siusio manga. Mai o le whamoe moe o le malo, o le whaatula i mai o se mtanga aluenga e tau o le mtanga aluenga o ele ele. E ala ona o tula i atu i le tūlanga lea. Ona lea tātou te taranoa ina le lipoti i le estet tausi. O te manatu lau fionga. E tāua ia mata upu o lo au mai i lipoti. Ona o lo o whauilunga o tātou lipoti whatausanga. Ia, whapena na whanga solo ai. Ia le ngā luenga le taitai whono malu o le komiti. Ia whapena na whatulanga mai ai. Ia nisi o whautuanga e pei ona whamawina i tātou lipoti. Tali whai tau fhoi ia le malo. Ai o lo tula i atu. Ona o le wheseta inga ia o whalaputonga mtanga luenga le malo. Ma le tuu tasia uma o ele ele, ai mese ele ele whala malo i lalo se wha malu e tasi. Ua iei fo i la le vainga whawhainga whawai. Ai mese le tātou este tausi. Be o le a whapeo na whawau. O le tātou te maua, tātou te talanoa i le este tausi o se aseta le malo. O lo whaangaio ia whapisinisi pea e ui e ngau. Ea mai ei ia tina ese o lo o ia i tutonu. Ia o le whauanginga ia le fuafuanga mo le tātou whalaputonga lea o le awinatu o loa i whafo. Ia ma se whesota inga i le whamoe moe sa i eise vainga. I aseta ia e mese o aseta ia i fua o whatuanga. Pea e anga i atu i whafo. Ia e mese fo i le aseta o le whale lea i au kinani lea ua talonoina. Te ua umisa o whamtalanga. I se taimi o le a whapea o na fufola ia whainga whaavae mautua le malo. E winga i le liwina o tātou whalaputonga ia o le estet tausi. Ma le sala si i lalo le whaamalu e tasi. Ma le vainga whaamalo ia tātou a seta whaele ele. Ia pe o se whamtalanga au lea ona ua see ia le mataupu. Ia le taatia ia lipoti ma matali ia le malo. Au te manatu. Ele ave ese ai le tāua. O mataupu ai la ngā mai. I le estet tausi. O le whaunga ina o ana aseta. Ia ai maise o fuafuanga o le whalaputonga. Ia ai maise fo i le tūlea sa tatia mai. E ngau. E tele tupe le malo e aluai. Ia o tau an tātou fuafua le anga i luma. Po le ale au ala pitosili e whaunga ina ia tātou asitai. Ia o se whamtaranga le man whaaloalo. Lau fionga. Alo, papatai, malo sa noa, lau fionga tumatai Palemene. Ia, nau fionga pōkare. Langa o le sisu i al komiti. Oi o su komiti. Ia se tula mai lau fionga su malo. Papatai le usa o noal mako teitei fono. Al mele la ngā mai whapeo le ripoti le suetusi. Ia, o ripotia ia whasuetusi ia. Le iai le tūlanga lea, langa le ua o mai le mainga o ripoti al mtanga luenga le lua afe lua. Ia o le ata lea o le ripoti le suetusi. Wa e tolu la totua inga ripoti o le unqualified. Ia ma le qualified. Ma le disclaimer of opinion. Ele i ola ele stete le memul mudi.
Le la I le mele o le qualified. Le mai le fautuanga le so tusi. Ia o mea ia fa so tusi. Ele o se la le vai al committee. O le ana matai tu al committee el tulanga le. Ai paule mea le o te fia o le estate tausi. Pui o le aseta le ono afe eka le ale malo. Wa ana le estate. Io vorrei se aseta. A ono afe le evaluation le pe fast food afe le eka. O le te tala no le rosa lau fast food miliona. Sfulu afe le kwa eka. E te le me vai e matou ne le komiti. Le puingo a seta le maro e le stamai me. Mo le fa manga le lau fionga. O le tūlanga le ele o kea foi o le mo ia. Ai e le ta ua. O le tupe a le pui e se mea le le. Wa le fa fitau le tule mai. Tele squatta si tato ele. Ia mo le anga fa lo ele o fa peo se lo el vai al committee. Malo fa fitai ia malo al saunanga tasu sui mutu al committee. Ia on ftalai. Se mea si tauna fa mamalama. Ia tula mela fionga te teritonga. O mutau pia tatu tala noai. Matau mai foi. O le iei whautuanga mo le anga ilu mo le este tausi. O kere kalango e ngau. Le anga iai i a tinae. E le o mawain tatu tupe. Alai alua tinae no le taua. O le taua le tatu o tino. O le kele o kungu i fafo. O onga o mai fa pisingisi. O i fale maa. Le o Amerika. A le so insua. Ile mwhainga e alue. E whainta o tonga. Ile o whapenal tato malo. Tingalawa le tele o tupe aru. Ai a tina i tawa an whai. A pulalawa le tele o tupe tawa an whai. Mo le whawawina pea. Lenga iei le taua. Le tatua nu e foi le manatu a tonu ai tatu tele yo le teni tulai mai ai na tina tele o le ai fa kalangoa mo kwa ko li liu a ko le ste tausi ile tulanga o le tele tu pe maua mo mai le foi la le matu tala no atuai la tina ele o le avo o le vanilla e che le se le ni o no mo o le le maket el termine ai lo lava lo fiong al melana e o no ngalu e le committee o toi fa popatu na le te ua lo e se il faitau il va in avo il leitu le tatu fa ngal lu no e wala e o no ngalu ina le ste tau simbol pui ngo tatu aset malo se tu le melo fionga te matai pan. Ia lau fionga I lunga lava o tūlanga o whenga whawai. Pei mai tau atu e tai ainga le saunanga le sui o ano ama le saunanga le tai o le tuanga I le tu o le puipuinga o se aseta. Ai na ule paulava le mea o toi tūla I atu ai whaisina pole o lok tāwhi. O le saunanga le an tai le o tuanga o le pe ngau e tau an whao wow. E whaitete lo tau fi I le tau ave o se manatu whapea o na tatou te mantua o I pe matou I tau matutua e manatua le wistek ia so a ola te leo tupe an malo e mawai o le fisiri la ia o le hali mea wa isei nā taimi o a mea ia tau te le tala noa ia ai tau tala noa I le mele e tupu o whanongolongo ma le tutoa I le saunoa mai o le sui o le tuanga I le tāua o le vanilla sa o le lei o le si fua o whatoanga le pito maua lunga lona tau pe a fua I le mamafa
A te rei ropo an whena ngata i sa se ngara whiunga i te tai o le tua ngai. I le whatoanga vanila ale steak. Te le alfa le tonu. O le mea le tupu mai, e whai ati nai. A le sa no isi sui, either le sustainable, le mwhaina whaawau. O le mea, e le o lava le si la fia e tangata o loo iai. Le wha ngai o inga o le atina. O fesili o te loa le whea ngai whai o le komiti. A tatou uma o whai pule. O loo vai le tamawa inga o le malo. A le tūle na, wo toi tūla ia tuai. E whai te te lo tau fi ine me whapea e whaawau mea ngau. O na ielo na tāua. A whapea e tāua. Tau mawhaila awa nei ngau. O le tāua, e ali mai ai, e si tamau a inga ua whaatupula ia. Ai o le tātou o i se nauna lau tele, e ia mea ngau ai tau na whaaua. Te rei lope o te io e na ainga. E iei au nanga. Pe yo aonga, whare mai. Po atu pe ale malo e aluai. E wai lo spisi nisi e o le mea tau na whai. Ai a whape o tatou whaia i a whainga whapisi nisi. E tau rana whai whalei. A whape le mwhaia na whai e tino whale malo i a pisi nisi. Tatou su e la e leo na tangata. E lo whai. A wā tātou te manatua le taimi, na ola, ma manuia le eile Westek. Tātou loa fo le taimi, na amata na tifa mai ai. Na tifa le ale taimi. No wa tātou o mai a tātou e pūlea ia tātou aseta. O le mela na, tu e wawai a tātou ia tātou. O le leile tātou tausinga, o tātou aseta ia. Whianga whamawhtalai o le, pasau ina taimi o Ia, ma lia le sui mamalu se i tuatua la Mai whamawhtalai e tau lo tali le mtau pulea. Ia. Anau te langona e lo maua ato toa le Palemene le mele sa o tula e tuai. E eia tina e te lea tu peat atono tu o le upule ngau e le talwhengai. E eia tina e tatou e te lea le tu peat wai. Ai le kalwhengai me kupele mau mai ai o ngā kako ke le sa i le tu peat. E la sa o tau tuai le ia onga. Ia whapewhoi e whalmai. Oisa ko ngū, o le menga o lai whai. E makua whapisingisi au whai. Au aturu na mau oha. A le voi lau tala no atu i le tūlea, e iai ati nai. E le tau, e tele tātou se le ni aluai. A le kiki se le nge mau mai iai. A taun whawau pēa. O na iai mafu anga tau. Msalo le makarangoa i le nauna tasi. A le wa utoe tula e tuai e wha marmarama me lea. Tai, si leo maneno le. Tule mele whenga le minstao patoanga? Tai mo lewa noa i lau. Whionga le whangstalai. E le toe whasilia se leo ua sao noa le tai o le malo i le whainga whaavai fau. Le ua li liu iai le este tausi. Ina ua tilo le malo le lua tausanga taluai. Pe whafo whea na fo ia whawhitauri le este tausi. Talun tu le mai whainga malo fau. Na matua i tilo le lei. O la le aua le fo ia le whawhitauri lea. O uma le nau. Ngau aango. Aua ngau lele. Me sao na ntupu. Leu sao no le whionga te mai te Palemene. O leu wa sui whainga wabai. Awe uma ele lai le este tausi. I lalo o se mtanga luenga tasi. A mai ele le Samoa. A mai ele le MNRE. A watu ma ele este tausi. Tu e tau mawhai a puti. Ele uma le tunu. Ina ia madu. Tau whai ele fua le whai le teimile nei. Launga tasia. Le lisiina ma le vaainga o ele uma ale malo.
Ai wo tula ia tu langa lewa e fali poti nei o lau te tau o vele mtanga luenga. Ai ono le swinga wa tula mai. Ma mai nei fanua uma i fai unga le ufai al malo. E ave mtanga luenga tasi e lele a le ese te tausi la bai. O le wa ta pena ai le tato mtanga luenga faulea. O le Export Authority. Wa iai le talitonunga o le mtanga luenga faulea. O le ata tau e whatu la i ele este tausi i le mesa i mua mua. I le mela le atu ngā luelta i tai o le itua ngai. O poloka vanila, o poloka niu, o poloka koko, o ati na entau mwhai le este tausi. E le imanuia. Ai sea, le tai na lava le tupe na ave operate farming nei. Lava vena va ai na alto lima tangata ai fitus furu eka le poloka koko. Whawhena ave na alto lima tangata ai lima sfu eka le poloka vanila. Whawhena vai, e le tai lava le tupe na ave le malo, e operate le este tausi. O le ala ngau na. Al mele o fai nei pe unsa, norte mai tai Palemene. E ave ia poloka nei o whatoanga nei lau whionga le whangwhitalai. Ma lia lau whionga te tele tuanga, se wha mai pesa no angan malo, na tuat whore lau noe. Poloka koko, poloka kofe, poloka niu, poloka vanila. E a mai lalo whalapo potonga whaure la whai. E sa ili ai le awale o atu tangata operate poloka nei. Ma avea loi lato, e avea mo commercial farmers. E supportai. De ave inga o le tato o loa mai whafo i commercial farmers. E supporta le tato Export Authority. O ina, lau whionga le whangwhitalai, le manu lau tile o tau ave le teimiri nei. Ina e whatu ulai se tu tino, e mawhaina o e ave le tau ave ino poloka whatoanga nei, o leito tonu le stete tausi. O laua iai la au, ai lere le vainga. Alfa mo moe a whai whasa lau le atunu atoa. O leua iai le poloka vanila lai murifanua, e le masuru eka, o ai se tangata e ofo ina mai sauna te fia tau a veina. Whai e ia tūlanga o lau whengaluenga ma wa ai le lei, teu le lei a mau mai fua mai, lana le nā tupe a e mai lana se leni e sosani tonu mtanga ulenga o le Export Authority. O le whainu ta ua le whalele eo kilani, i oe. O whamoe moe na. O le Export Authority e ngafa ma le vainga o le whalelea. E o ma iei tatou exporta le tau wha mau popo nei in tanga luenga. Whātu angan whai ngā whaiwa. E whai ma drop off ia ma di vando mai tatou container o le ave i whafu. O le wha moe moenga le nā. O le tau mu whai atu nei whainga wha vai whaule iei nei. Mai o te talitonu. O le tali le nā atu ngā lunga le sa tatou tau mu whai iei le Export Authority. O nei le aswalele nei. Mau ngā whai lai wanoa lea. E fono o mai exporters uma le tunu. Aswalele nei tar sfulu. E whafonga mai. E o mai whato a whai loa i whatasi lea o exporters uma Samoa. E ave o loi whafo. Male Export Authority. E whaamatala iai le mea faule o fina ngalo i tato malo. O to uma nei ave o loi whafo. O tau mtanga luenga le tau te o mai. E tato te militino whatasi. O le ua whaua i mai ele minister o le ofisa tu tonu le sa ele este tausi i vai tele whaafsa ngai ma le bluebird lumber. O le nunga whaanga koko kongulu ngā le la tu wale tato Export Authority. Pai wo manatu e te tauna wha malama ina ne i meane wa mai tau mai le Palemene. E leo iaisa ngā luenga na whai mō le este tausi. O le la vea i le ua whai. Este tausi will now turn into Export Authority. Ina ia whaawau pēr tātou teletonunga. O whātoanga. E manu i el tātou atunu. Ae wha mau popo mai leo exporters umolo o vea tātou loi whafu. Molo ngang wha lalo. Halo, waftai. Malia, lau whenga te teletuanga se o le wang kau kula i mesuile o le whanga whala se la. E te tonu komiti, lau whenga sui mat. E angai tonu lau whasa o ngai. Se mai on tuatua le apnoe lau whenga te teletuanga. Se tulai mesuile o le wanga kau. Se tulai mai sui o le whanga whala se la. Ia whaftai mo le apnoe lau whionga ile, whomfitalai. Ia tu sa ia o le ua, manino le vaenga e peona. Wha malamla mai na fo ile. Minsta sa ia ile este tausi.
Ai ono le tūlanga ia le whangasolonga o ngā luenga al komiti. Pe on sao no el te teifono. O le ala leo le tau a watu ai fo ia se feside ese mai tūlanga e pe ona iaile. A o lunga lava o neili poti. E a fua se fesili ona e tasirea o le o atu fo i o le este tausi po le o le plusili ma le il mātou fo i komiti. Sa fesilingi ai tūlanga e pe ona ele biomass project. Ona o le ma ua e whai asi tele o le te le fo le whaale tonu o lo iai. E ma fua se tautalanga o le tūlanga fo i le whaatinoina. O le leia masini e whaatinoai. Le sa tālia. O le nganga na o le tau watuai. Ona e pe e ma ua fo i. A whape whaatau wāmal tūlanga e pe ona ele Renewable Energy. Ele taitai ona tutusa le se le ni o lo mau ele. I le foi project ma le tūlanga e pe ona ele whaatau wāma. Pe le nganga leo le tau o watu aile pe ona i fo le fautuanga al malo. Ia ai pe o le nganga ia ina ia fai se fuafuanga mo lea le uti lau whainga luenga. Ai mau fo el tūlanga pe ona ia le o tūlanga le mai fo lea atina e lon whaonga ina. Ia e fia mo waise malamal maanga le te teifonu. O lea le tatianga o lea project wa iai biomass project. Ia ma le whalola haptai. O le lau whianga su maru o lea ngai te teifonu la leo na mai o umano tōra rau na tāt. Lau whianga o le safa pea a umane lua o sao no le te telefono wa le fai le ma la va no ma to lu o ma o uma natali te telefono ia o le tulanga na tatu tau ese me fa ta me no tu la tela o fionga le no wa va le fionga mo o le tu la ia le wa fa mai o le wa a me ia fa ta tele le la o le singa fo no fo e le ia ma se me o pa ule va ia tu no fo ele no fionga te telefono se me fiva malama. Ele sa e la unga li potira. Sa le lo fionga le fungtalai. O le tulanga e ono le mai tau le li potia le komiti lo fionga te telefon. O le mai le talo sanga mo meo fio anga e fala ve lave le ngaluenga. Ia le maua o le fionga o le malie su mama wala le fala ve lave i. Malie su mama. La mai se fa tu talo fo. Se o tatou o le mauto le tunu e taun tatou ngalu e fatasi. E tatou foi pui tatou ngaluenga tatou tula fontu mau a fai te le sao no ia o te fautu atu ia manino pea mato a maltai o le fa so atu tatou ngaluenga e fa pena e te le ai si mau ripoti atonu e ono a o e to fina ngalo ia tatou ngalu fa tasi mo le fa atonu ino tatou ngaluenga e ia te tunu no fo ia le to atu fo il pa ia o mauta tatou ngaluenga Melea, te tula mela fo te po fa mali ina lo fina ngalo. Lo fina fo te lai e le me fi fa sa fi tula e tuai. Awa, le o sa ne. Ale la o molo o avano. Ja. O te mole tu fa tai le avano le. O le me fi fa sa. O tato umma tono il motel nei. E tātou te ngā se melele. E lea ngā aseta ala tunu. E tātou te nau uma i a sao i whangā. Le melea nau tula e tue fi whaasa. O le sao noa ngā le sāmi sta mo moa. E le ste tausi. E whai e whape whea lenga lai whalonglong mai tangata. E whape whea na le 5 tangata whainga luenga. Whasa o tu le 5 tangata whainga luenga. O langa ko kongu ngai le wakwai ia whaupunga. O le foi au mai le whainga fau. Nā o le tasi le whainga fau le tau whalonglong o tu iei. Sa mata foi ana ma fau e nā teimi. O le tū whatasi o ele i lalo o se paulenga. O le foi la ele i whaia. Nā o ni ma fau whaunga. O le te talo, ia tau lau o le wha moe moe.
Wa le tātou te au tilo po whea le whainga I siri atu. Ona le lei, tātou te lei loa. I le ano fuafuanga, le lei tātou te whainga. Ai o ane le taimi e whaatino ai. E ke le ane mea ka ke lei loa, e ono tupu ai. Nā le pawana le mea whau, a tūlanga lea I le whaamatu atu o e lisia I se le se whainga whau. O le vana whai, o le vana no voisi. Ma whai la tō wate na, e leo se whainga whau. E o hoi lai o I New Zealand. Ma le tātou ofisa lai, e leo se whainga whau whoi. O le van whatau tātou, le tātou, whale na e whai a tātou mtau. A o malama I le saunua ngā le sa avitau a vea le, e ma leo kau ki ngwaku. E le ai ma se mea kasi. E saunua I ai le minister lea sa saunua. O kiri kongi. Ia, ma leo tātou whot. Alo. Fiona Kofita Lai. Ia, se tūrai mai le whionga minister le langa lewa. Ua peiwa, ma oki ale siria le kai le tuanga. Se tūrai mai le whionga minister. Ia. I le te enielo fina ngalo le saunua ngā sui. E le tue te tonu ia tia. O le maa ua le va, e whai fwoi ona le te tonu mai. Alo matua I o ule te tonu. E ola na whato whamana na talo, o le tue te tonu fwoi. Lau whionga, on me fi whamalama. O le lima le no taua. E tai lima tangata il poloka. E alu le lima tangata il poloka koko, alu lima tangata il poloka vanilla, lima tangata il poloka povi. E whapena, la whalongolongo mai mtanga. Tasha, au e whalongolongo mai. Sa ol me le tuai. O le tātou export authority, mor siri whiere mota, o mana pasir ka peneta. It's now run. La ua umana piki langa board, tai fono, mana komiti, la ua whiri le lato CEO fau. Nā mai lo leo mea lea tunga lu, iel te le tuangai. Se fe le poloka vanila lea, wala au lea tunu, o ai o lea tunu o iei le to mai whapito me tau vanila. Sa ue whai me lau ofa le poloka lea. O ai o lea tunu o iei lana to mai me tau koko, sa ue mai lau ofa le se lau eka koko lea. O ai o lea tunu o le leilau whai popo, sau I. O na mailo la I o a setana, matangata na o commercial farmers na. E a matai tātou export authority le tau whai atu. Ai pe ua manatu e whaamalama whape, nā le winga o le me lea ua tau mawhai. O lea ua whai le fofo le whai ngā malo. Pe ono whai atu, talo whai le este tausi. E o aina ngau ai. O whai unga na watu inene mautal nei. Ave umai ele pule le Samoa, ai valiano le este tausi. Whaatau me le Samoa, ai maua tupe le Samoa, ai le se tupe e ave e to e tive alopa ile este tausi. O mena len tupe. Ui o lea, o leo tātou wau o ina. Este tausi is now fly on the export authority. Mole rumanai. Ina I tau nu uma meni tātou te nau iei. Wha mua, wha toanga. Ono le vitu le tunu leo tātou te tonu uma le mesa tātou ola mai ai. Ia wha mamla mangal na mal wha loa. Tai, ia, o te tonu fu umanino le tulanga, whaftai mo whirangalo whaalia. Malia, ia, sa e launga li poti lea pe. O fionga pe o umanatu le na langa ai whirangalo nautal ni. Ia, wha malu atu ia te isangoa lau fionga sui malu. Le o tu lai. E momole atu lau whawhitai I le langa o whirangalo ni tae au talu se manatu o le usunga Fonotaga. Aua o le tūlanga ia, pe ona saunoa ni sio sui o nganga ia e vato e manatu o ni mea lelei. O po o whea foi le tanga e alu iai, e tasi al tanga e alu atua iai, mea umanei o tanga al malo. Pe tupe ngau, pe tupe pau, pe tupe whaasili, po ua ova tupe whaalu nei lo tupe maua. O le mea e tasi. Ale nganga na vatua I se usunga fono, a tina wa avea ilo sui o tina o le ila lata no foa. Ai whawhetai ia le fionga le tamaitai Palemene. O le anganga na avatu e whaatupu manatu. Whaatupu manatu po le alta to fofo o le awhai. Le I uma ia
ia mo whanua. E ana whai atu, i lese mea fō mea ia o tupe pa upo o tupe ngau po a. Ai peina whaatepa i li pote su itusi. E tau a vatu waise la ngona. Whawhetai lewa maua le tali, le fō iwa sau noan ta mai tai Palemene. Le ala i lesi fō. Fō i e whawhetau li lea tatou wola i e lume whai. Tai. Po le ale mea e o iai. Ai ia fō ia le whawhetau li sa tatou whea ngai mai tatou manuia telefono ni asu. Alo, whawhetai sau noan sui malu, whawhetai whea le. Le uamana ia le sau noan pa ua le tamatai Palemene. Ia walawa fufuanga ma whenga whaawai mo le ngai luma, fō iai le tatu este tausi. Tulai mera whenga minsta, pe ese mea te fia sau noai po o. Ia tulai mera whenga minsta. Whaftai lau whionga whongwhitalai atonu o mai au na tal whaitau le whionga le tamaita Palemene a me se foi le minstao whatanga le sa minstao estetus. Tautonu e le sisi vaenga o tutoi o maamlama uma fo i vaenga o vanila ia mati na e alo iai. Whaftai? Ta pala whionga te teifono mo lafa. Tulai mera whionga te teifono. Lau whionga i le whongwhitalai. O te whātū le lafo. Ina ia whamaunia i le whono au. Tasi pe Palemene, lua o lua lua, pa lua o lua tolu. Nu mela tasi o. Li poti al komiti o le vaenga tau le tamau a inga, i le pe Palemene lua o lua tasi, lua o lua lua, nu mela lua sifulu. Li poti whale tausanga, ale whale apatapatonga, o ese se tausia Samoa, mo le tausanga whale tupe, lua o tasiva, pa lua o. Ma le lua, pe Palemene lua o lua, pa lua o lua tolu, nu mela tasi, li poti al komiti o le vaenga tau le tamau a inga, i le pe Palemene lua o, pa lua o lua tasi, nu mela fitus fulmaleiva. Ma le pe Palemene lua o lua tasi, pa lua o lua, nu mela lua sifun malevalu. Li poti wha le tausanga, ale wha la poti putonga o ele tu ma otia Samoa, mo tausanga wha le tupe lua o tasi iwa, lua o, ma le lua o lua tasi. Whalua e sui malu mai whalali numero lua, papea fo inga ngai fo maunga numero lua. Siri pa wha maunia lafo e whitangalo e sao nomani ioe. Au ese le ai, ua man malo le ioe. Ta pala u whionga le minsta mo lafo. E whionga le whongwhitalai, o te whātū lafo, nei e wha maunia le whanua au, tali al malo, i whautuanga le komiti, o le vaenga tau le tamau a inga. Whalua, whionga minsta so ta inga, wha apea fo e minsta o ta longa. Siri para wha maunia lafo e whitangalo e sao nomani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Wha, pe Palemene lua o lua tolu, numero se lau lua sumanatasi. Li poti al komiti o le vaenga o atina ese, il pe Palemene lua o lua tasi, lua o lua, numero 5, ma le pe Palemene lua o lua tasi, lua o lua, numero 3 sumanatasi. Li poti wha tausanga le ofisa o le pure whatonu, mo tausanga wha le tupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o lua tasi. Wha pui tasi, pe Palemene lua o lua tolu, lua o lua wha, numero 2, tali al malo le pe Palemene lua o lua tolu, numero se lau lua sumanatasi. Li poti al komiti o le vaenga o atina ese, i le pe Palemene lua o lua tasi, lua o lua, numero 5, ma le pe Palemene lua o lua tasi, lua o lua, numero 3 sumanatasi. Li poti wha tausanga, a le ofisa al pule whatonu, mo tausanga wha le tupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o lua tasi. 5. Pe Palemene lua o lua tolu, numero se lau survalu, li poti al komiti o le vaenga o atina ese, i le pe Palemene lua o lua tasi, numero se lau tolu sumanavalu, ma le pe Palemene lua o lua tasi, lua o lua, numero 3 li poti wha tausanga am tanga ruenga o sotainga, mwhamtalanga teknolosi,
Mo tau sanga whal tupe lua o te siva, lua o, man lua o tasi. Lima, pui tasi, pepa Palemene lua o tolu, lua o whanu, mea tosu tasi. Tane malo il pepa Palemene lua o tolu, numero selaus fuvalu. Li poti al komiti al vaenga o ati na SS, i le pepa Palemene lua o tasi, numero selau tosu manvalu. Ma le pepa Palemene lua o tasi, lua lua, numero tosu lua, li poti faltausanga, al tanga ruenga psota inga, mfamtalanga teknolosi, mo tau sanga fal tupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o tasi. Tu le melo whengal te telefono? Lau whengal whangtalai. Whengal whangtalai. Ia. Fia whaia matu, e nai matu input. Ile nai fasili laiti im tau puia. A leo o vai ato la ta pale le telefono. Ora no venga vole foi la sava no mato. Ma lia la fiona te te ngai. E le io tu te me fai tatu fe la flo foinga. O le sei tu lunga tatu li poti. Ia ona tu tu le no. Au te popoli. Tu la me la fiona le telefono. La ftai mo le no. La fiona whangtalai. O te whaatu le lafo, nei e whautangia e whono au, le poti e lua al komiti, o vaenga o tina SS, lo tuina atuai ana sa ili linga, whautuanga, mai unga whono. Whalua, e sui mamanu mai vesingano martasi, whapea fo e sui, mai whanga, ma whale ase la. Sili, o la whamaunia le lafo, o e fina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O te tāpā lau whionga le minstau le official puwhatono? Whionga vong te lai e whatalo whanmauta le nei tai au. Lau whionga o te whatu le lafo, nei e whautangia le whanua au tali al malo whatatau, i whautuanga al komiti o le vaenga o ati nai sese. Whalua, le whionga le minstau o ta'alonga whapea le minstau soi fua maloloina ma le sui mai whale a lupo. Siri po la whamaunia lafo e whingaro e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ono, pepa Palemene lua tolu, lua wha, numero 5, li poti al komiti o tupe maua ma tupe titongi, i le pepa Palemene lua tolu, numero se lau fasu lua, li poti fal tausanga al Palemene o Samoa mo tausanga fal tupe lua tasi lua. Ono puitasi, pepa Palemene lua tolu, lua wha, numero 5, Daniel malo il pepa Palemene lua tolu, lua wha, numero 5. Li poti al komiti tupe maua ma tupe tongi, i le pepa Palemene lua tolu, numero se lau fasu lua. Li poti fal tausanga al Palemene o Samoa, mo tausanga fal tupe lua tasi, lua. Tu le mero whionga te telefono, komiti tupe maua? O whionga i le whonwhitalai, o te whātore lafo ina ia whautangia le whono au, le li poti a le komiti o tupe maua ma tupe titongi, o loo tuina atu ai ana sa i linga, whautuanga mai unga whonu. Palua le sui vasingano numero tasi, whapea fo i le sui o le whanga mwhalasi a lafsili, o la whamaunia lafo e finangalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O te tāpā lau whionga le minstau Palemene, Samoa? Lau whionga le whangtalai, o te whātu le lafo, ina ia whautangia, il whanua au tari al malo, whātau i whautuanga al komiti o tupe maua, ma tupe tutongi. Whalua, le whionga le minstau tālonga, whapea minstau soi fua malo loina. Siri pala whamaunia le lafo, e whingalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, o leo mai a whautangia le whono au li poti e tolu. A komiti whapea fo itari al malo. Ia, o leo noa le neio. Sui mamalu, lau whionga te teo li tuangai, ia leo o mai leo noa. Whionga le whongatalai. Ese le tāua o li poti nei. Mai le umoli fia lau ngai pea. O le ne foi tū ma ma foi nai whautuanga mo le anga ilu mo le tātou malo.
O le lipoti lea ala o tau fa ia tua ia lipoti of sota inga. Tau teknolosi fa perfo i ma pule fatonu. E le o tōna malelaina le tulanga lea ua ua ila langi. Ua anga e businessi i le tū lea sota inga te le vave. Mai o le tāua sota inga le te le vave. A lea na motua i lo le tāua. Ina o tūle mai ia wha mai te tele nei o le COVID. Ngā makwale ai eisuf sota inga e toi whai. E le tūlanga un Fonotaga wha wā malo. Ai pawale o le mea na mwhaian wha wau sota inga alalang. O sota inga te vavave ia wha teknolosi. O lona wenga o nisi ati nae lumalai. O le iaia le taltononga, o le atele ni mea forward tupu mai ai. Mai le e manofonofo le tātou atunu. E na ua amata o na atinae le lalolangi. E na ua whamatu mai e Amerika le au penga leo le internet. E whatino ai ia taua whaongai mea wha ton walma mao. Lea lana hafuai. On tātou li liu loa ave ese mai sota inga te wirelessi mai le postal and telecommunication. Sa tasi le matanga luenga. Tanga luenga Palemene ma sota inga. Le lan tātou ave ese ai il tausanga il wafe i al teknolosi lea of sota inga televa vave ina ia tato whaonga ina lo wha business ina iauane i telengese tato o nga ngai le luma o le tele o tunu a ngai kako kua ili taimila le neima le tele vave o le tātou watina e leo e iai. O le taltonunga le atea. Ua mawalunga le tūlanga leo e iai Samoa. Ai mai se ina o tātou whauru whale mai. Ia company te tele e whaava malo. Tete sell ma le Vodafone. Ona sale i maua e tātou ia le tomai wha teknolosi. O le whaongaina o wala te vave. E lau whianga le whangwhitalai. Ia lau te tilo atu, li poti ne. E mole atu lau whamalo. E tau mwhainga o tau mwhai ai. Ia le minsta ma le mtanga luanga. E le tau mwhai le ina ia whaatele vave. Le whaatupura ia pēr. Me wha lea tili o tātou sota inga. A te tauan wha taungo fie. Al mafuanga fwene na, leo te manatua. Na tātou taumwhai ai e matalani a tātou whai te toa storu. E anga ia tuai whawholea lai tau mai li poti lea. Wei ai i al tātou lava wireless sotai e lotu wire la lot sami we ai sota inga ale fa regional manatua cable ale fo ai le cable le sota ia tato ma America Samoa fa ngal Vodafone mai sota inga le to e fa popo atu if sota inga vatetea e ta filisa no ai tato ele tulanga o le tau le foi la wali le mal taimil ne e tongo fiatu le tato ia le Starlink ele tulanga lava le al fa nga satellite tongo fia matu Starlink
a New Zealand. Ma tel tonu. E ai tangata ia o la tu fatau mai na le lusa lau ta la le yolet. New Zealand. A le foi lau fasa ta to al mena tau fasa. E tau ta tu fasa ina meia. Ai fa kau ka ko. A ta to business. Na e tau liai. A le mele o tu. O faya sin tau ta tele. O tongi of so tenga nei e ala tu e watu ilalo. O sami. Na tupu ai lor siri, ai sal me fata wai. O I fata tai. A le fail competition. O la siri. E ave tonu al regulator, o la ko mbeo fai. O me ia kau ko wawai ai. Ia fata ngo fie. Ia tato so ta inga ia loatu ilalo. Tato lava gateway fafo. Ai lo ma tato tupe o ilunga. Ia malisi tu whaingatala. E whaingatala tato pulea content. Awa tato whanau. Lo whiong al whongfitalai. Am tau mua na o whaftaia ia tete sel. Pape fo I mal Vodafone. Ia lipoti lea mai. E tau mai ai. E lua se lau, walata le lua se lau pau whasala lau. A nei company mai on whatino ina. I nei ngā luanga te tele. Ua mautino ai le o atu au nanga tau sota inga I to tele o le mamadu. O le atunu. O le tau ala o whianga o le whaupunga le. A vea se le mawhauwhaunga lea le iai. Whai tio ai I le ombai o le Vodafone, whai mai. Sa le tau o na aluai ma tātou infrastructure. A le lau tau mai. E sile ako nga kele la tau tupe na mai whaadu. I le wha le lea tili o le tātou sota inga te le vave. Mai o lau whautuanga e le minister. Ma le au whainga lunga se I toi tilo ai le tūlea. Ua whai asin tau tātele o tātou sota inga. O le ala fwele nā. Lele ua isi. Whatau mai ala to Starlink. Mai New Zealand. Ona tau ngofie. E te tau on tātou mo whai. Whatau ngofie atu tātou. Nei lo le vaenga le nā. O le tu tāua le nā. Mo le whatau lia ina o tātou lava business. Ma se rui tau fwele nā o te tui nātu. Ele minister. Whapea le regulator. Ia whapea fo I ma le mtanga luanga. E o foi la ele tulanga. Ua. Ale mele wa. Ua o wairu peina le saunuanga lau whionga le te le tuangai. Ua mana ia fo le saunuanga ma o fo nisi tu taua. Taruai. Ia ono leo tātou. Pa ia tātou taimi malolo. Melea ia e whaawau le saunuanga pe a tātou to te liu mai lea so tai au. Ele to te le foi se taimi o lau whionga te le tuangai. Ia ai momori atu le whamalo ma whaftai pa I o le Palemene. Tau whainga tātou ngā ruenga nei aso. Whaftai atu I sui ma malu sa sau noa. E mai se foi e le whaingo whia ngā ruenga sa whengai. Ma whionga I te te whono ma whionga I Minster. I le tau whamanino mta upsa la ngā I sa unoanga o nei aso. Ia whamalo whaftai. No leo tātou tau nu mai tātou te manawa. Ala maua noa le fono tai ao e whaawa waisa unuanga I tātou ngā ruenga o whatulanga le pepo ngā ruenga. Toi whamanatu atu pēa o tātou fono nei u whamamafa lava I awa noa e tango fiairi poti e komiti wha Palemene matali al malo. E le toi tau whamtalaina o li poti whaltausanga o li poti manino I o ngā ruenga whatino. Ale puleanga whatonu o lo li poti mai Palemene mo le atoanga o le whatinonga o lana mtawhaioi mata I tū. A le nganga fia. Toi titi lava sui mamaru leo au wai ono ngase ma tuangia le marfia e peon wha au mai e lato whanoi. A o tō tele, tātou maota. Ia o lo au wai uma ia tātou I loilonga. Melea ia whamalo whaftai. Whaftai atu tapo inga whalurunga mtanga ruenga ma whalap tonto maoti o tātou malo. Ia malo lo nsai man whatotoa.
wale lang long ino tau manga al Palemene whaftai Samoa e lau tapo inga le nei aso o sao mauli le al whaivo lau Palemene ono lau tatalo ma lau tapo inga ma lo whaftai ia alofangia le tua le whenga iai o si o tato tunuu ma tuenga o whiau ma tiuti o le nei aso ai tato te rito le po tau sangatu le whionga le sui malu sa lenga na muratasi sa unia si tato tatalo e whai wale tato whono Tato tatalo ua whesangisangi ai fia tai o le atunu o Samoa lo mātou atua mātou whaasoa fo i le anga le lei o lau fiong ai le ngalo la mātou whaafitai ma le viinga mātou te whaaleo ia te oi o wana le se au noa lo walofa tau muli ia i mātou te le maua le ne yaso fono mātou ngō fie whaafitai lo mātou atua i lau tau singa Samoa ao mai lava i le ao malu o le malo le Palemia ma le kapeneta le fofonga fetalai ma le pinei Palemene ale ngata ina o le tapua inga alau au whainga luenga tatofi o suiva aia o lau o fionga i le lalo langi nei a wale lau ngaino o lo finangalo whaafitai lo walofa wa matango fie Samoa i la mātou wa ai ala mātou mai tau ono lo walofa le mawai mo lo watunu ua whaavai i a te oe ma lo mamalu. Whaafitai le nei aso, lo nganga pa ia fisoa ni mai, o mai a Fonotaga le nei aso. O le leo le fia ma le manuia, o mātou whaalongo ina ma langona le nei aso. O mea uma o mātou whaia, o mea uma mai a te oe lo mātou o tua. Ai mātou te afe, atu lo mātou le ia i a te oe. O le nei Palemene, o se Palemene lava i nā fulitua i a te oe. O i mātou lava o ni tai e le a to atoa i o luma. Alofa maia, whamangalo lau Palemene. O tai na totofi e lau atunu. E ala le tungo muso lau anga. A whai wa mātou se, a whai foi wa mātou whaatamala. Whaatonu fo lau mai la mātou savaling. Mātou tālu sia le nei aso. Nā ta ape lau atunu. O ewa, mori mawina le nei aso. Whaarurungo matanga luenga. Ai mai se lau Palemene. Ia mātou ta ape lava ma le manuia mai a te oi. Turi loa ina i mātou i wa au whaola. Sausauina i mātou le toto le tamai mā moe o le whengainga. Ina ia mātou taunu i o mātou manuia i o mātou wainga. Mātou tālu sia fo le tapua inga lo tunu o Samoa o au. Mātou tālu sia le tapua inga lau whainga ruenga lo tatalo mo i mātou. Ai a Samoa i atunu ma mau ma Samoa nei. Ia i o manuia i mātou uma. Tu mau mai o mātou runga lo manuia keriso ma afuta i mātou. Ma loua nganga pa ia nei ia o le whaavavau lava. Amen. Malo, whaafitai. O te whasisilatu wa tolponei tolmanga fono awhai tula fono. Te uria le tula iwa tolsfolu. Le as fono a tai au.